kan SDA pastor PL thenga mishing tenga ya chuan hun lo taka min lo liam san thut awang hianin kan rilru na kan ngayen kan ui em a amero chulal pan akal aremti aniange ko shanten kan tong trai puya adam na turin ma se kan thalia mangai ta sia Tulsa, Oklahoma huna hianin pastor ania tuna hian revival meeting ahladu em pusi lal zuya phwa min ngai da mang chalal pa ti an saka a o thei to pa pathian ta na ronga bol na tem kalo sheru chewa helaya piano lei to hi pihu thangi pastor saikho ma fanu si luri u ani e tlem ilo ngai thlang puthenga hriat rengnan kan ngai em ani
kan khovel nun hi arei lo ema hian pakhat te tein kan lein kal san dona amero chu ring tu te chuan pathianin vanram kan tana min buat sai kan hrerenga chuta chuanin kan lein mukhom ngei don ni ti hi kan ring tlata putlenga po hi nakina Iswa Krista min shwai tura local le huna le vanrama chuanin kan lein munge don ni ti hi kan ring tlatani. Thank you so much. Kan lom em. God bless.